Katukad di Basol. Di napalabas, si Marongkar da dagimay ken kalalili iti farmhouse ket nagsasarita da kadaligaya. Nakunamot ni Nana Pipay nga amangan no addanto tumaod a parikot, no makisininged ni ligaya kadakwada. Ngem agtalek kadakwada ni ligaya. Gapo, talimad asinuportaran da ni Francis. Iti may sangal daw, kalpasan ti trabaho da dagimay ken kalalili. Napanda iti farm, ket nasalaw da ni ligaya. Impasyar nga rod ida ni ligaya, ket napanda ijay kanatengan. Ngem nasurutan ida ni Margarita. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Ay, nagrigat sakit diti agkartin. Ay na, kasladyak ka wala. Kasano nga men nga kayam nga kat data matla kene-kene di amom nga ramidan. Suruminak man ang dagimay. Kat isamat nga men tagpaiso. Dagimay! Ni Margarita! Nasurutan na tayo, pogi. Ay sus, agong unget dagimay. Ay, sa ganaan ta kine-kene. Nutong panata, si pawan ta ti imana. Wen, Kat noulitan na, tong pantamat. Kaya't yung asawan? Dangran na kayo? Ay, uwan, Nagsaya at ang tibiyagyo? Taday tala agpaspasyar ti aramidon nyo? ay natiaramidin ka dagimay. Sige, agsubli kayong ititrabaho yo. kwa. Nalpas may matante trabaho me, ma'am. Kaya't may laang tiyang pasyar, ma. Awan pa'y gunggunayo ang masusweldoan. Sige. Inkayon, dagimay, kalalili. Baliwan tayong tulaangan tagpasyar. Sige nga ro, ligaya. Intan, kanya-kanya. Urayin nak dagimay. Sige, panawan kan, Margarita. Nagbastos kamutan, ligaya? Tapumanaw kalatan? Ada ka di pa ibagam? Ag-agawam ka di dagiti babaunan mi? Anya? Sige, panawan ka dito yan. Tadyak kaya't ti makisinubanggan ka. Nagbara nga uray maluman. Margarita, umay ka tagabyon ta. Che! Di na ka di malagip. Siyak na inso. Jay kaya ayam mo idi ubing ta. Saan ka nga am mo? Apay, naitugtog ka di. Isuan na amnesia ka. Di ta ka man langan? Margarita, pimintas ka. Mayat ti panagkinnikinnim amagmag na. Naitugmam. Tulungan ka, Margarita. Tulungan ka, tatumakder ka. Aday wanag! Diyak ka sa pulang titulong mo! Sikan tumat, agkinni-kinni ka dito'y tambak. Anyangay, naidugmam kan. Tinggas! Ilutam ko matisakak. Nagsakit. Ha? Naligos. Kat marigata na kamagna. Nagsakit. Sige. Ilutam tisakak, dinggas. Anay ko. Kitaam dagimay. Kitaam. De, ngitinggas. Ililutin na tisaka ni Margarita. Kastaman itin. Impailot na tisaka na kinidinggas. Kat ba matay lutan na? Baka talaga nga naliguspe man Itulok mo? Uwan, buwan. Ay, ano siya? Ay, sa anak ka pa po?
Kat naligos nga road pa man. Oray man. Baby, am lang Sige kid din. Ipaklabta kid din dagiti kaldero nga inugasan ta. Kitaam! Kitaam! Tiya! Anya kamatan nga. Tirupa ni Margarita ang maililot ti sakan na. Ha? Kasla! Yak amo nga ibaga. Ay, kitaam! Kagkakatin na ti bibig na. Agtala ka man mat si kakini-kini. Nagado nga makit-kitam nga. Sige din. Ituloy tantar aramidan ta. Bebe am lang isudya. Mayat na ito'y tsaa. Napudot. Uwan kalot-loto ngamin. Agtsaata kabayatan ti panagpaangin ta ito'y terasa. Dinggas. Mayat Wan, dagimay. Ay, klensi ang kanu dato nga siya dinggas. Dialosan na tibag Amok na ita, dagimay. Ay, wan gayam dinggas. Ijemanan happy house ti ayan ni amo. Idento ta adda dito ni Margarita. Nuad na dito'y mansyon ni Margarita. Mapan ije happy house ni amo. Ngam nusurutan ni Margarita ije happy house. Dito'y mansyon nga agawid ni amo. Lek-lek-lekan na ni Margarita. Kaslakastan. Apa yang ngay? Apa yang ngay, dinggas? Diya mo. Ngam nalabit adi na kayat nga da kasarsarita na itirabi. Ti kayat na maturog adagusan. Kasta nga ta. Alakit din. Ibusan tan ti tsaata. Tain tamatan maturog. Sige nga Roda. Ay, nay. Mayat nga talaga dito nga siya. Rumwara ko na napipay. Rumbar kag ayam ligaya. Wan nana. Ada sarong karak at tao kayat ko ang makasiningad. Asinaw. Ni Don Juan. Jay negosyante agan-gan na at dito'y ili tayo. Wan nana. Gayam ni Astor dayjay. Kat kayat ko ang makasiningad. Apay. Kayat ko ti makisiningad kadagiti amin anasidag kani Astor. Taapay. Kayat ko ti makaala itinaan-anay nga ebidensya. Ni Astor ti atapag a kriminal. Isaanasken nga adda maalak nga ebidensya, manipod kadagiti naasidag ken Juan. Sige, mangantayon, dinggas. Kini-kini. Tani, mapantayo manan ijay mararamid nga balay de Margarita. Sapay ko matanda ni Ligaya. Kat ipasyar na ta iti farm. Halang arudan, mangantayon. Sige, maudin nga mga ni Margarita taal daw ton inton makariang dayay. Dinggas, kano ka di ang malpas ti balay da Margarita? Saan ka di pa'y analpas dayjay? At damot tindiding na. Talula siguro nga aldawan, malpaston. Ne, nagbiit Nagbiit. Ngamin, ado kami ang nagtitinulong ang nagtrabaho. Nana Agno! Nana Agno! Napanangatan ni Nana Agno. Ma'am. Nana Agno? Dito'y ka di anaturog ni Astor, idirabi? Wan, ma'am. Sino ti kadwa na anaturog? Awan mat, ma'am. Mano ababai ti adda dito'y?
Asino kadakwada ti kadwa na anaturok? Awan amok dita, ma'am. Dagiti garang ganjang a babae? Ma'am. Kaya't ko ang makasarita ni Astor. Nasa paarimwar, ma'am. Napahanan ija munisipyo. Anya? Nanagno? Adda ka din nadakdakamat ni Astor? May papan kanyak? Ha? Awan mat, ma'am. Ibagam kanyak tipod no? Di mo ilibag? Awan, ma'am. Ngamin, numangan. Saan ko matakasarsarita? Basta inda sa rakiti kanan na panawakon. Ayaban naktulaang nuadapay kasapulan na. Nagadukit di anay bagamon? Di ta ka man laengan? Ay, isu nga aga pada ka ni Dagimay. Ta talaga anari katasalaan ti ugali na. Hoy! Anya tinagan mo itayan? Gladiola, ma'am. Sika ka di ti kaduan ni Astor iti silad na iti rabi? Ay, saan, ma'am? Iti anyaga po. Sigurado ka? Asaan asika? Kaslangam langam tinalaing amang gargari. Ay, apay, ma'am. Namnamaam ka di nga takadwa ni amoy iti silid na no iti rabii. Idinto tadda ka lang arudan nga asawa na. Anya ti amok no ginargarim. Ni amo? Saan ko at type, ma'am? Iso sorry ha. Saan asyak ti kadwa na idirabi no addaman. Anya? Sige, ligaya. Agtsaata. Ti with honey ako nanda. Agyaman na, Don Juan. Kumusta kan? Italay nga napanunot mo ti umay dito'y hotel ko. Nakasinga ka di, Don Juan. Saan? Saan na pulos? Agyaman nga rod no kasta. Kinapudno na. Planok ti sumarungkarkan ka. Nga mapag-isumat nga imay ka. Apag iso nga rod tiyo umay ko, Don Juan. Anya ti maipaay ko iti napintas adayag. Don Juan, may saka negosyante dito'y ilimi. Kan, may saka idi anang suporta iti Daddy Francis. Wan. Pudno day takunam. Ti may sa rason, no apay nga imayak. Kat, numabalin ang may saka ko mga ag-sponsor iti binangon mi a grupo. Grupo a pinanaganan mi iti ragsak. Wan. Nasa uidi dayta ni Doña Magda. No kasta, amo yung arudan ti may papan iti grupo mi, Don Juan. Wen. Katawan parikot. Ag-sponsorak. Agyaman na, Don Juan. Tangay nasaya at matipanggap ti grupo yo. Sige. Ag-sponsorak. Agyaman na unay, Don Juan. Nasaya at kalaunay at tao. Nalpasan nga dagos te balay da Margarita. Kini. Wala rood dati, may. Simple. Napintas. Usto ata nalpasan. Saan tayo nga karosubli ito eh. Wundayam. Apay asan asimurot ni Margarita. May mayat ano awan. Tanatal na ti panunuta. Awan ti kapata. Sikamot ngamin. Kanayon mo at tutupan. Jakman amo. Tadyak makontrol ti ang iwat ko. No masursurunakan ko na. Angam no siya kakat usto lang di bagbagak. Anya, nakaluto kayon, Dagimay. Ay,
Wandinggas. Sige tagao kamen. Ala, agaotan kanya-kanya. Wan, dagimay. Sige lang, Ligaya. Manganta. Nagsimple na ita in-order mo asidaan, Don Juan. Naten kan karne alasang. Napili kita ni Tikaneg. Nateng ken karne nga awan tabtabana. Iti kasta, nasalun atak latta. Kasta ti mayat, Don Juan. Sige. Mangantan, Ligaya. Ket no kayat mo, ipasyar ka iti may sa negosyok ditoy. No kasta? Saan la ati hotel kanday ti restaurant ti negosyon, Don Juan? At dapay department store ko. Waapulanen manipod ng lukad. Kasta gayam. Awan gayam, Ligaya. Kayat ko asuplayan na itinateng. Ha? Dayta pa iti may sa rason. Nuapay akayat ka kumaasarungkaran. Ngamin, imbes sa gumatang iti sa bali, si kalangan timang supply kaniya para iti hotel, kan dito'y restaurant ko. Di kagdanag, tabayadag iti husto a presyo. Sige, Don Juan. Awan parikot iti dayta. Kumusta ti pagnam, Ligaya? Nasaya at mat na napipay. Awan nagbali na parikot. Kat panagkunak, makasiningid ko adagos ni Don Juan. Ha? At nagsarteng alukan. Ay mabit lang ang tatanawag. Ha? Ni Astor. Anya? Kaya't kang ikan iti regalo, Ligaya. Adoy, Ha? sabay ko mata magustuam. Sagutan ka iti kwentas. Takayat ko ti makipagayam kan ka. Kwa? Awatam ko nga, Ligaya. Sige. Katagyaman na. Ad-adda pumimpintas ka iti panagkita, Ligaya. Kasta ka di, Apo Mayor? Adto'y ti merienda, Apo Mayor. Agmerienda ka pa'y. Wan nga agbayso, Apo Mayor. Agyaman nak. Saan na ka di apastrakan? Tadita tayo nga agsasarita. Ha? Ay kwa, Apo Mayor. Na para di taunag. Iso amay mayat dito'y paraang. Awan mo't kit di ti parigot. Tinaskan, kat inawat ni Ligaya ti sagot ko a kwentas. Ha? Sigurado ang napintas da ito akwentas, Apo Mayor. Kan, sigurado ang nabalor. Wen, Ligaya. Talaga anang inadayta. Ngamin, balitok a kwentas. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.